Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagariak na Muslim, pamamakin ka ngayon ni, kapag sagyong ka pamamakin ka ngarakan na makatatalogodam ka sa masakit. Kapag ad na uwida akal ka, kapag aging ka uwida akal ka na makapantag sa kauyagan, makapantag sa pirak, makapantag ko pamilya, makapantag ko mga wata, makapantag sa giyong ko to galabak ka, makapantag sa giyong ko to sakit magagdam ka. Nagyang ka na langon, amyang aaloy tano, aguso sa lakaw ron na dito ng mga aloy, kasabapan sa di kakarata ginawa manusia, agub kasabapan sa kapaka didemo iyan ka dito no ino ka nang didemo na makasusul sa iyang utakataro Allah subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqna al-insana fi kabad. Mata na inadnamin sa manusia sang kutaka promasay. Tepungan ka Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang kasising sa dunia. Irersirkan Allah subhanahu wa ta'ala suka bubeluin ka manusia mapaparati ang Allah at tepungan kanya sa magatus ka porsyento. Tepungan kanya sa iyong kutwa kawiyagan, tepungan kanya sa iyong kutwa pamilya ka, tepungan kanya ko ginawang ka, tepungan kanya ko mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Palaya din tepang akapapagintaw tanong sangkai a dunia. Subhanallah. Ino tano to tepung yu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Agian mapakasenggaya, agian ko to pure, aparatian yang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agian ko to pure, ada aparatian yang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na yung bida na ya. So, pure adna paratian yang Allah subhanahu wa ta'ala na igiratip ngas kanyan Allah subhanahu wa ta'ala. Kinuan yan ang sutamukyan, kinuan yan ang suatayan, kinuan yan ang sukarumanyan, kinuan yan ang sukawiyaganyan, kiyotong yan sukawiyaganyan. O pa man na igiratip ngang ka Allah subhanahu wa ta'ala na suwad na paratian yang Allah subhanahu wa ta'ala napkatangkad sa ginawa niyan amat anagi na program rak na yaw wallahu subhanahu wa ta'ala. So kaya sakit ya maka inaka so kaya pangawawa fatira na program rakanan wallahu subhanahu wa ta'ala itepengyan raka. So kaya daw kauyagan ka na program rakanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na kailangan naskad na paratiyan niya na matarim akanan na ginat tepengrak na yaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kaan maylay, utito ako mapaparatian antaw akadi. Na sutito mapaparatian na andin ni kaptepengirun Allah subhanahu wa ta'ala. Na ketakap agian ko ta kapapakaran ninyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di makapanambuyang, papakada ka lagi yung kuta istighfarayan, papakada ka lagi yung kuta dinyan ni kapamangnis ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gimangat o sa na tidwa na paratiyan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Adun pa man mga tao, ay giratip pangansiran Allah subhanahu wa ta'ala, asiran na mga barasang bayang siran, mga barapuasa siran, mga barasad kasiran, nagiratip pangansiran Allah subhanahu wa ta'ala, ibarat yan na miyawafat si nairan, miyawafat si mairan, miyawafat si karomanyan, miyawafat si watayan, miyadasukoya ganyan, na badan milaylo, kabadan miyagawat-awat ko agaman yan, agama Islam. Subhanallah. Na miya binayar akan na bapyur suparatian yang Allah subhanahu wa ta'ala. Guminak manambayang, guminak sisadka, guminak manasbih, guminak mag-istighfar, guminak mamangnisik Allah subhanahu wa ta'ala, sabusaging utatapang ini tapangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tanu dinga pagariakan ang Muslim na pala tanu sedin makasasagad apia pene kailang kakutaw sa kapakalalang asiyan api ikapuro yan ipangkatan sa iko ilmu
api ika puro yan ni pangkatan si iku gelebak profesional, api ika puro yan ipangkatan si iku kang bisnis, api ika yan itamok, api ika pakalalangas yan, api ika pakasisingayan, api ika kailangan sa kapakalalangas sa panaya, na ada na mga tapangaraktan o Allah, kanabas ka langon tanu din tetap penganu Allah subhanahu wa ta'ala melayidu adna karumanga atau kada karumanga melayid anta aka sakana gumagalabak ka anta kada galabak ka hapian tun ani kapakambubetad ka manusia taman sa sakapan na mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala na tepengang ka Allah subhanahu wa ta'ala o anda taman aging kanan aparatiya ading ka di teror. Wassalamualaikum.